ama-side ukubonisa ukuthi i-radius i-perpendicular ku-chord ebisectayo. Kulo mboniso ondlulile sifundile ukuthi uma sinama-triangle amabini ahlukene bese uma wonke ama-corresponding sides wama-triangle amabini anobude obufanayo, lokhu sikubiza nge-side. Siyazi ukuthi lawo ma-triangle lawo a-congruent. Ngibuye ngakhuluma kancane ngama-axiom nama-postulate, kodwa ngifuna ukucacisa. Ngesinye isikhathi uzozwa lokhu kuchazwa njenge-side theorem, lokhu kuzochazwa njenge-side theorem, noma kuchazwe njenge-side postulate noma i-axiom postulate noma i-axiom. Kubalulekile ukuthi ukuhlukanise lokhu. I-postulate noma i-axiom yinto oyicabangelayo nje zisuka, bese-ke i-theorem yinto oyivezayo usebenzisa ama-basic nama-postulate noma ama-axiom. Ezibalweni siyaqagela lokhu sikubiza ngama-axiom noma ama-postulate, bese-ke usebenzisa lokho ukuzama ukuveza ama-theorem. Mhlawumpe-ke uma ngisebenzisa ngingaveza le theorem lena kanjena lana, mangisebenzisa i-theorem ngingaveza lana, okay, njengalana. Lona sithi ama-postulate noma ama-axiom lawa akhona, bese-ke ngawo sisebenzisa wona ukuze siveze le theorem lena. Bese-ke ngingaveza lena i-theorem ngisebenzisa womabini lama-theorem lena. Ngingaveza lena, ngingaveza enye lana, uyabona, ngiveze lena. Ngiyethemba ukuthi uyabona lana, uyasibona lesithombe lesi engizama ukukuvezela sona lana. Le axiom lena ingasiza kule theorem lena. Le theorem lena nayo ingasiza lana. Siyakwazi ukwakha ulwazi lwethu noma izibalo zethu kulama co-assumption lawa ku-class lokwazisa kwe-geometry. Asivamanga ukuveza ama-side. Ingakho sithatha njengento esinikwe yona, bese-ke njengoba sithatha njengento esinikezwe yona lawo kuma-postulate nama ama-axiom, bese isizathu sokuthi ngenze lokhu ukuthi wazi umehluko phakathi kwe-theorem nama-postulate noma ama-axiom, nokuthi nje ungadideki okunikwe kona lokhu okusencwadini eziningi engizibukile. Lokhu bakubiza nge-side theorem. Bese-ke abayivezi bayacabangela nje abayivezi. Ngakho-ke nalana asithi sinendilinga lana, izinto ezinesidingo esingazenza ngayo. Bese-ke sithi lana kule ndilinga lana inkaba yethu engu-A, bese asithi sine-chord ihamba kanjena. Asithi sine-chord lana kule ndilinga lena akusiyi-diameter, awudingi idwebe le-chord. Okay, nayi le-chord lena. Bese-ke indilinga ifana ne-segment ye-secant line. Bese-ke asithi nginomugqa lana o-bisector le-chord lena kanje. Umugqa lona osuka enkabeni ngiye ekugcineni kwendilinga kanjena. Uma ngithi i-bisector ngichaza ukuthi ihlukanisa le line segment ibe yisigamu. Lokhu kusitshela ukuthi ubude bangapha kule segment lena buyalingana nobude bangale. Kusho ukuthi lokhu ku-equivalent kulobude lobu, ngoba lobude lobu buyalingana kule segment lena njengoba injena.
nakhu lana nginendilinga ne-ray bisector i-chord bese engifuna ukukwenza ukuveza ukuthi i-bisector le chord lena ku-right angle awuthi ngifake ama-point lana sithi B, lana sithi u-C, bese laphayana siyibize ngo-D. Ngifuna ukuveza ukuthi u-segment AB uperpendicular ku-segment CD. Bese-ke njengoba ungacabanga ngizoyiveza ngisebenzisa i-side theorem noma postulate noma i-axiom. Manje-ke asicabange ngayo ngale ndlela lena. Manje cabanga uma ngizosebenzisa lokhu, ngidinga ama-triangle lana ayikho ki-triangle, uyabona akuna-triangle njengoba ubukile lana indilinga nje, kodwa-ke ngingawakha ama-triangle lana ezintweni engizaziyo. Isibonelo, ngingakha lana kanjena i-triangle, lokhu kune-radius siyibize ngo-R, radius yakhona ngiphinde futhi ngingenza futhi nalana. Manje siyazi le miqalana yomibili izoba nokulinganiswa okufanayo okuyi-radius yendilinga. Singathi lana singathi u-AD u-congruent ku-AC lana, ngoba lokho kuzoba nokulinganiswa okufanayo, yikho sithi u-AC uzolingana u-AD uzolingana no-AC ngoba zinobude obulinganayo. Siyazi kusukela ekuqaleni kwalesibalo ukuthi lobude lobu bale segment buyalingana nalobude lobu. Ithi ngifake ipointi lana, ipointi lena ngibiza ngo-E. Siyazi kusukela ekuqaleni ukuthi u-CE u-congruent ku-ED nobude obufanayo. Siphinde siyazi ukuthi womabili lama-triangle lawa sesandleni sokunxele nalena sesandleni sokudla, siyazi ukuthi womabili lama-triangle lawa ayalingana. Bese-ke njengoba alingana lama-triangle lawa womabili, manje-ke u-EA ulingana no-EA lana lo mugqa lona ohlukanisa lama-triangle lawa uhlangothi olulodwa olusetshenziswe kulama-triangle lawa ukuze ngoba lama-triangle amabili a-adjacent. Manje-ke sibona isimo lana sinama-triangle amabili anama-corresponding angles alinganayo ohlangothini, ukuthi lo hlangothi lolu olungapha lulingana nalolu uhlangothi lolu olungalena, no-E o-equivalent kuye uyi-corresponding side phakathi kwalama-triangle womabili. Manje-ke njenge-side siyazi ukuthi u-triangle AEC u-congruent ku-triangle AED, congruent ngibhale ABC laphaya, akusiyona ABC, ethi ngibhale kabusha, ngibhalele ngiqhelelana ukuthi u-triangle ABC u-AEC u-congruent ku-triangle AED. Kodwa lokhu kusisiza ngani? Sisebenzisile le theorem lena, kusisiza ngani lana? Kuhle ngoba siyazi ukuthi lama-triangle a-congruent. Manje lokhu kusitshelani? Njengoba lama-triangle lawa omabili a-congruent, lokhu kusitshela ukuthi wonke ama-angle ayafana, kakhulukazi la ukulinganiswa kwe-angle CEA ukulinganiswa kwe-angle lena u-CEA kuzolingana
isizathu salokhu kude isizathu salokhu nesidingo sawo ukuthi siyabona ukuthi zi-supplementary lawa ama-adjacent angle engaphandle lawo lenza i-straight line. Ngakho-ke u-CEA ulingana no-DEA baphinde babe supplementary. Siyazi ukuthi ukulinganisa kuka-CEA makuhlanganiswa nokulinganiswa kuka-angles DEA kuhlanganiswa nokulinganiswa kuka-DEA, lokhu kuzokunikeza 180 degrees kodwa zi-equivalent. Ngingabuyisela lana ukulinganiswa kuka-angle CEA kanjena, noma ngingabhala lokhu njengokuthi u-2 ophindaphindwe ngokulinganiswa kuka-angle CEA ulingana no-180, noma ngingadivide ngo-2 bese-ke lana kuzoba ukulinganiswa kuka-angle CEA kulingana no-90 degrees okuzofana nokulinganiswa kuka-angle DEA ngoba ba-equivalent. Manje-ke siyazi ukuthi le angle lena ingu-90 degrees, kanye nale angle lena nayo izoba ngu-90 degrees ngoba u-AB undlula ku-CD sine-90 degrees. Singaveza ukuthi ngapha ngu-90 degrees nakhona laphayana phezulu ngu-90 degrees nakhona ngoba ba-perpendicular laphayana phezulu. Asibonane komunye.